Okushaba kwa kugenderera okongera kusima mukamaranga bo kubaisa umwaka 2024 akanisa ya St Paul Kokonjero Church of Uganda overrepresenting Tukore kwa kwebembiremo Reverend University Chaplain Wambara Junior yahweraho omuburizi Amon na Tamba bintu bagiro kuremerwa onkitwara hanga yatuvuguno gusha nabashiraga nabasimira hanga bunonga asimwe tongere tutenderezo mu rudo kundi ahabo mubeni kene cyo kutangaza abakristayo abatakajenure bavisya okwesomwa kogo okwikiza mukama akabo mujunu wabo twaza St Paul Nyamutiba Church of Uganda Reverend Emmanuel Mnyaneza nuwe yabemberamu okushaba yashaba kristayo okwesomwa 2024 ugarukana bakore na man abo ku mwaka ogu nugwa bakozi tija burijo mbuza omukono gwo kwatogu okasho mukazi akataka okanyuribere aketa nyina obundi nango no kufakafa kongo ohuro mukazi na etati mama wono gwo mukono gutero mukazi mukama nshaba ngogo mwaka akwata mukono gwawe rero omusitirire omwago kumutera kandi nshaba ngatwongere gukora munonga harimo abantu okushanga nibenda kujya konga tubakwenda gukora babashuzi bambara na munonga bamakanisinga bashazemo kwegita hamwe irizo basharamo ogabane bitereke ko mugumwe ko kukurusya okiko mwaka 2024 mubatware mbuzi abantu batwara zafura no muceri yo nakora umuceri no mugati ko mwaka na mudahaje n'amashemero imarhanga abo kugira ngo mwaka wa 2023 agututagize muje yagutereza je kandi n'abantu bacukunda twaza omulchenjejo akanisa ya Nyantungu Church of Uganda oko abikiriza bayishukayo ombwinji kumwe okonje kusema mukamaranga abo kubaisa mwaka 2024 okushavuko kwa ebembiramu Venerable Reverend Stephen Kariebara saba deacon wa Nyantungu owajumera obushuma n'obushomankozi onwe yongera omwihanga tuleke kulemwa eberekiro cyonga tulemwe imbabazi za Kristo tulemwe okugumisiriza cyonka tunisima mukama hati guno mwaka gunatahamu ngenda kutandika emyaka 8 oti mukama ni msima abo kubandinzire urukubotayina ko yakolire kurugenye enyuma myaka mizibu munotera kusohoka so abasigazi baitu abakina amane bekande kisima hanga bagwe myaka guno mazire akagenda bagenzi banje bagini kwamba tubire na fireworks twabana ba DJ bona barunja bakabibona bakusinga yo muri region yitu twabana ba DJ bona ba Kampala